Ahe, namkena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm kind of like Mayengani the president. Look at that link, of course. I'm Mapele the boss. Mapele the boss is under the papila to Ranga Pata the president. Everything again. And then, of course, it was Bama statista, like reference. So, Mapele the boss figures in the president a message on WhatsApp that I'm sure DP Mayengani. Then he wrote. To loko ni karhi ni hungasa ka Facebook na van'wana of course lava ni follow ka page ya mina lumekisiwile hi matikhomelo ya mina lawa a ni ri na wona towards n'wina na ndyangu wa n'wina tolweni masiku so before hi reference over the paragraph ya vumbirhi then hi wrote rito ku lemukisiwa to ri tirhisa ntsena ku ya hi nawu wa matsalelo kambe ni lo tsundzuxiwa leswaku ka hinkwaswo a ni swi vulavula no swi yimbelela a ni nga si tshama ni teka xiboho xo komba vutihlamuleri mayelana na swona knowing very well ku swi mi vavisi njhani n'wina na ngama ya n'wina xikan'we na ndyangu as a whole so master T ku ni teka yena the best reference i ku va ni mi vekela video leyi n'wina ni nga kusuhi na Mayengani lava mu byela ku ri Mapele the boss iri leswi famba ku byela vanhu ku ri yena gay hi la ku vona ku ri wena i n'wanuna wa straight na ku aka yindlo leswi ku tsandzeni ku aka mutisa a hi swi tivi wena i n'wanuna kumbe a n'wanuna na loko i ri n'wanuna amukela boxing match between wena na Mapele the boss ku laveka boxing match la hi ta vona ku n'wanuna i mani ka mina na wena loko mina no wina i ta nyika n'wana mina Tuva loyi nga ta vuya ni n'wi cinca vito a va xihlovo wena loko wo wina i ta langa leswi lavaka swona a wu kula ku ni vutisa swin'wana kati ku humelela yini ni twa timhaka ta n'wana n'wana i wa mina n'wana i wa mina vana va tshembi n'wana i wa mina Mayengani wo ala na yena ni rhumele vanhu ku va ya le ka yena le va n'wi byela ku ri ni lava n'wana se ala na yena se ni n'wi endlele nghomo ni yi vitana kick and bobos hi leyi ni lavaka ku yi humesa vhiki leri leyo ni tsakisa la hi leswo yaleyo ni ni ta yi twi na ndya ngopfu yi rindzeleni hi leswo so with that said so loko a swi humelela malembe ndzhaku se ko I think sungule around 2020 Mapele the boss hamba accuse i Mayengani ku n'wana luwa Tuva luwa a hi n'wana wa yena Mayengani i n'wana wa yena Mapele a ni ku ka tin'wana ti-images kama kuma ku va yelana yena loko a ha ri ntsanana Tuva vhele ma vona mhaka so leswi Mapele a kha a vula swona ku n'wana loyi i n'wana wa yena loyi of course a tlhela a n'wi referensa hi vito ra xihlovo ma vona mhaka liwa so leswi a swi kha swi endleka sweswo a swi helelangi laha because Mapele the boss ivi a tlhela a humesa na risimu ra kick and boboza ri nga ku ri tlangeni ku ri ka background kwalaho leswi in over a kha hlamusela swona so loko wo veki nghena ka his Facebook lomu fika mi tsala mu Mapele the boss xihlovo mi ta kota ku mi swi twisisa ku hi mpela hayi kusuka ya n'wana man as you can see ku fana kwana fika tsala ku xihlovo xi vutisa Stefan xexo ku why vanhu va ku xi fana Mapele the boss as you can see kwalano
and another post leyi so avuzivusela a wu ta zi tshemba so a xi ri ku yi phuxeni mhaka leyi la nga tlhakomisa ku mara mina nsele munhu a ri so mi khoma mi ba hi ta famba hi dleriwa na vanhu I can't wait ku va mhaka leyi yi va finalized ni lava n'wana wa mina back loko a vuya ni n'wi cinca vito ni n'wi nyika vito ra xihlovo of course so ya swilo leswi swin'wana swa swilo leswi of course swi nga ka beef leyi na Mapele the boss check that beef ya Mapele the boss kick and boboza I think yona nga kota ku va of course yi kota ku summarizela swilo kahle another post leyi just wa hi swi fanele mi swi vona ku ri mhaka ya serious a fa tlhela kombisa ku the real papa xihlovo loko va hluvule wiki okay right Mapele the boss as you can see loko u searcha no Tuva swi ta huma vhele vhele le post no la ku mi kota ku swona ku swilo leswi wa hi mpela xihlovo a vula Tuva hi road guys loko ni ku xihlovo ni vula n'wana loyi mi nge i Tuva tanihileswi mi swi vonaka so yona of course Mapele mhaka leyi a nga ku yi vulini yeleyo ku yona of course leyi kha yi hlasela le ka Benny Mayengani yi kha yi hlasela ndyangu wa yena and stuff like that ma yona mhaka leyi a hi continueni a ni na ku kanakana na ka ntsanana matikhomelo ya mina ya hlohlotele hi vuhlangi xikan'we na hype leyikulu leyi a yi ri kona hi nkarhi wa ti-beef however ku ni ri yini no yimbelela hi yini loko na ha ri nqambi a swi suka enhlokweni ya mina namuntlha na swi tiva ku hinkwaswo leswi a ni swi vula or ku yimbelela hi swona a ni nga fanelangi ni yimbelela or ku vulavula hi swona the-reasons to why not of course ku nga late of course a ku va Gubya leri ri nga na potential yo faya ndyangu wa n'wina as you can see kona hi yona beef leyi chance the reason why chance is because phela van'wana nxoko van'wana a va ze va converseka hi mpela Tuva nga ku ri n'wana wa wena wa Mapele the boss a yi tika beef leyi he continued namuntlha ni nyuma no swi vula no tlhela ni chava ku swi vula hi ku like I said swi na potential yo faya mindyangu okay yes swa ha ri fresh a timbilwini ta n'wina kambe swi humelele 9 years back kambe lembe valama ni dyondze swo tala ngopfu evuton'wini I have grown as a man hi swona swi endlaka namuntlha ni kota no veka pride a tlhelo ni nga languti lexi na lexi ni languta ntsena lexi ni nga xi endlaka ku lunghisa swihoxo swa mina leswi of course a kha kombisa swo by the way of course a ti ze ti team up na GB the Caterpillar Man of War a ku ri team yin'we kha before yena na Benny Mayengani vhele yes a ni rivalanga matikhomelo ya mina lamo homboloka eka n'wina xikan'we na ndyangu wa n'wina yeah and then continue the road hi ku titsongahata ni kombela ku rivaleriwa ngwenya ya mina Mayengani ni mi hoxile ngopfu hi ku tsandzeka ku hlayelela marito ya mina please forgive me hi kula hi karhi hi dyondza therefore ti-mistake ti tshama ti ri kona eka ti-action ta hina na swi tsakela ku siku rin'wana ni nga mi fonela and just say ahee president mi khoma bulu hi leti na letiya ni kombela ku rivaleriwa eka n'wina na le ka nghamu ya n'wina inkomu Mapele the boss so that's what he wrote so the means was feeling guilty leswi ni hlamarisaka nyana ku hi mina ku hi character wa Mapele the boss I was not expecting him to ask for forgiveness ku hi character ya yena ni maswi to ku na ti-character yo karhi swi vona hey the boss lediya yeah the tirheki so I was surprised papila leriwa I was very very surprised so loko hi hlala hansi of course Benny Mayengani i hlamurini before sweswo Mapele kombise ku number phone leyi of course yi kumeka General Gwavulani the general yona yi nga tisa number phone liyani and then he wrote inkomu Benny Mayengani that's what he said inkomu okay so ku hi la henhla loko se hi hlaya post as a whole fika kombisa ku after ku rhumele Benny president message lowu of course va kota ku va va bula and stuff like that ku ni rhandza vumunhu lebyi ni nga byi kuma a fonini loko hi vulavula man to man no tlhela ni cancer ni vuyelela ku va amukele papila ra mina so hi sweswo va amukeleni peace yi kona Mapele the boss na Benny president a redzi so we never know maybe va nga tlhela va kumeka se va tirha swin'we in future in music we never know Benny Mayengani very tanihileswi mi swi vonaka ku ri na vumunhu ngopfu Benny Mayengani ku hi beef leyi leswi a yi tshamise swona vhele ku a yi chavisa swinene so hi sweswo mhaka kahle nga vula tani ku congratulations to Mapele ku va a kombele ku rivaleriwa swilo swi va kahle hi leswo
Hey, ay, ay, ay.